umwami bisobanura iki? Umwami ni umuhuza w'amoko. Eske nibyo ndabeshe? Nibyo. Umwami ni umuhuza w'amoko. Nta mwami ugira ubwoko, abantu bose bahurira mu mwami. Ubu nta bwoko dushaka, yaba umuhutu, yaba umututsi, yaba umutwa, yaba umukumu, yaba umutembo, yaba umuhunde, bose twifuje ko mwahagurukira rimwe nk'umugabo umwe mukaba umuntu umwe. Rero mu bintu byatuzanye ngaha cyambere ni ukubahumuriza. Wari umaze iminsi mu ntambara. Abantu bati none mwandi wigemba ari hehe? Abantu batishira mu ari hehe? Abantu bati bazinga ari hehe? Abandi bati mbese kaze mwe ndimakane ari hehe? Mubonye abasaza b'impara nkatwe twaje. Kuza kwacu hano ni ikimenyetso kibereka ko iyi ntambara irangiye. Se ruvuga ngo twese twemeye kuba intumwa zimpaye amaguru kugira ngo amahoro tubashakira ariyo tuje kubaha uyu munsi none ejo azashirwe mu bikorwa. Haleluya. Masisi dufite amahirwe, Imana iri kumwe natwe. Ndamanera nk'umuhanzi ndararikira abasore bose, urubyiruko rwose gukoresha impano dufite kugira ngo duhange amahoro yacu. Ninde ubututsi bwagize icyo bumarira? Ubututsi ndaco bumaze, ubuhutu ntaco bumaze, ubutembo ntaco bumaze, ahubwo amahoro kuba ku bumwe bwacu nibyo by'ingenzi. Shake kubivuga abantu b'ingungu muracafite ubwoba ngo FARDC zagaruka, muracafite ubwoba ngo Gisegeta zagaruka, lakini kitu yenye mimi natafuta balapia msikuwe na woga sawa ya kuku kusema Kisegeti atarudia au FARDC tarudia hapa, mimi nabarapia kwa jina la Mungu habatarudia. Ntabwo nje ndabatindira kuko ibyinshi babivuze. Eske mwari muzi ko nagera hano muri iki gihe? Nimutangaye kubona ngeze hano. Natoa shukrani kwa viongozi wa AFC M23 ambao wameshughulika vikali kusudi ile heka ambayo ilikuwa ikiwatingisa. Munakosa amani, munalala bila kusinzia, munakimbia katika mwitu, lakini kwa leo munaanza lala munasinzia, sivyo? Sivyo? Kumbe tushangilie AFC M23. Neza pole kwanza abanyengungu mwahuye n'utubazo twinshi twaratwumvishije kugirirwa nabi n'abacu. Pole kwanza mwihangane. M23 oye! Masisi oye! Nord Kivu oye! Kongo oye! Mbere ya byose reka mbwira abanyengungu ngo pole sana ku bibazo mwahuye nabyo. Sibyo? Ibyo byose bikubiyemo imikorere yanjye. Yabajije ku kibazo kigendanye n'umuhanda. Sibyo? Ngewe mu gihe nzamara kuri ubu buyobozi sinzi ngo niryari, ariko ikintu cya mbere ngiye kurwana nacyo, ngiye kurwana n'imihanda ya Masisi. Kigendanye na security rero bano bahungu bari hano hirya. Arya hahandi bajya benga inzoga cyane Kanyanga ni he? Remeka. Ngo bari mu gutesha umutwe abaturage biremeka. Sibyo? Ariko ngira ngo bafite igisubizo nabo barakizi. Si ngombwa yuko ngiye igisubizo cyabo nyitangira, ariko nzi ko bakizi. Abashobora kuvugana nabo mubabwire yuko ibintu byahindutse batahe. Utashye nago tumufunga, utashye yizanye turamwakira tukamwigisha akaza agakorera igihugu cye. Sibyo? Ariko ndagira ngo mbahe message nka administrateur wa territoire ya Masisi. Muranyumvira chef de state Ngungu n'abayobozi musangiye kuyobora Ngungu. Umuntu wakoze ikizarendo, umuntu wakoze igipolisi, umuntu wabaye ANR, umuntu wabaye FARDC, uzanga kwiripotinga tukamufata, nge ndabivuze tuzamufunga. Uwo ni atuye. Murabishyigikiye? Mubabwire batahe. Sibyo? Ubuyobozi bukuru bw'icyama bwababwiye ngo mbabwire ngo pole. Nongera barambwira ngo mbabwire ngo aya mahoro turi kuvuga, aya mahoro turi gusaba ngo tuyasigasire
yabonetse hatanzwe ikiguzi cy'amaraso y'abana bacu, tugomba kuyubaha. Yesu. Tunaingia basi hapo wanakoma. Kesho ndio hawana haya. Ana